Gledaj se, da vidiš šta je odmah. Kao što ste verovatno videli iz ovih štampanih programa, večeras ćemo pokušati da vam predstavimo neke od radova iz oblasti performansa mladih vojvođanskih autora, kojih je ovde 6. Za one, mislim, verovatno znate šta je performans, ali za one koji eventualno se prvi put sreću sa tim, radi se o težnji umetnika da stupi u direktan kontakt sa publikom i to putem pokreta tela, nekih vizuelnih znakova ili načina izražavanja. Verovatno danas najsloženijem obliku umetničkog izražavanja, gde se koriste razne tehničke naprave od videa, filma, slajdova, preko raznih rekvizita, muzičkih instrumenta, elektronike i tako dalje. Znači sve tekovine savremene civilizacije. Pa evo, mi ćemo pokušati večeras da vam predstavimo neke od načina korišćenja tih sredstava u umetničkom izražavanju. Reći ću vam ukratko ovako šta ćete večeras moći da vidite. Prvo će nastupiti dvojica autora, Bada Dada i Il Vito II, sa performansom Praznik stiropora. Taj performans se bazira na nekim, pre svega, likovnim sadržajima i zvuku, znači obogaćeno zvukom. Drugi performans, Ljubav, koji ću ja izvesti. U njemu se radi o jednom pokušaju prenošenja jednog, tako da kažem, magijskog prenošenja ljubavi na čitav svet, na sve kontinente i tako. A kako ću to uraditi, to ćete vidjeti. Nada Savković je debitantkinja, ona prvi put nastupa sa performansom. Ona će izvesti performans Komunikacija, upravo pokazujući koliko u ovom vremenu raznih komunikacija zapravo naša komunikacija postaje ponekad i nemoguća i dolazi do, tako da kažem, nekog prenatrpavanja u komunikaciji. Ištvan Balin će se predstaviti jednim telesnim fizičkim teatrom i takođe na jedan simboličan način pokušat će da predstavi borbu čoveka za ostvarenje nekih svojih ideja. Marko Stepanov je trebao da izvede performans Crno-belo, međutim zbog nekih tehničkih nemogućnosti mi ćemo večeras prikazati njegov video performans koji traje 1 sat na kraju, tako da to će donekle biti zamena, pošto je ovo Crno-belo isto se radilo o video performansu, tako da je samo, znači, naslov zamenjen. Pa se nadamo da ćete, znači, na ovaj način vidjeti 5 različitih vrsta pristupa performansu, tako da se nadam da će vam biti zanimljivo i da ćete se dobro osjećati. Hvala.
Time of Spiropor. Part 2. Second time. This is the end of Spiropor.
civilizacija. Skora. Glasna. Ovo je naša najbolje. Čitam banke. Fata Morgana. Sranje. Treba da dobije struja, ali stalno čekaj. Mnogo će idioti da vodi ovo je jedan pojem. Tequila, gerila, tequila, gerila, da-da-da-da-da. Tequila, gerila.
Dobar. Ljudi kažu ko će se gleda performans.